Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo gatatu TV. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa nshikiriza, ndaramukije abatanzania, nukuri ntabwo nabibagiye uyu munsi. Ndashubuje abarundi murankurikirana, abanyarwanda murankurikirana cyane, nukuri amahoro y'Imana abane namwe, kandi ndabashimira ukuntu muri ko muragenda munyandikira, ukuntu muri ko muragenda mbese mumpamagara, kandi ndabashimira n'ukuntu muri ko muraza ngo ndabashe muri groupe. Kwanza ntago mfite igroupe imwe, ariko mfite nyinshi, ariko ndashima Imana ko muri ko muragenda mumpamagara ngo ndabashire muri groupe. Uwiteka Imana nabaho umugisha, kandi ndashimiye abantu bose barimo barashayiringa ubutumwa bwiza. Uwiteka Imana nabaho umugisha, kandi Uwiteka Imana azabampera iherezo ryiza. Nukuri muri ko muramfasha umurimo w'Imana, muri ko muramfasha kwagura umurimo w'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, murazi ko iyo ushayirinze video ubukoze umurimo w'Imana, kubera ko ubikoze bivuye ku mutima, nukuri Imana izabiguhembera. Nukuri mumfashe ivugabutumwa, mumfashe kwagura kino gikorwa cy'Imana, kubera ko ntabwo ari icyanjye, ni icy'Imana. Mumfashe. Uyu munsi ubutumwa ndabazaniye icyigisho cyitwa byose yarabibonye. Byose yarabibonye nicyo cyigisho ndabazaniye bene data nshuti z'umusaraba. Nukuri ndashima Imana ko yongeye kungira neza kandi ikabishikanye aya masaha. Benshi bapfuye, abo tungana, abo nduta, n'abansumba bose bapfuye, ariko ngewe Imana yemeye ko mpumeka umwuka w'abazima. Kandi nawe uri muranyumviriza, ndiza neza ko nawe ukomeye. Imana nihabwe icyubahiro kubera ko ariyo yabishatse. Amen. Uyu munsi twasoma mu gitabo cya Yeremiya, igice 7 ku murongo w'9 tugeze kwa 11. Dusenga Imana hanyuma tubandanye icyigisho cyacu. Amen. Dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima Uwiteka ukuntu wongeye kandi kunyemera ko nza imbere y'ikamera kugira ngo nkore umurimo wawe. Uwiteka Mana, habwe icyubahiro. Ndakweretse abantu bawe Data bagiye kumva ubutumwa bwawe, ndakwinginze Uwiteka ubaho umugisha. Data, genda mu matwi yabo, ugende Mwami Yesu Kristo bakuruguture kugira ngo bumve ijambo ryawe kandi baryumvire. Imitima ikumantaye, ndakwinginze Uwiteka ugende uyoroshe kugira ngo ijambo ryawe baribike muri ntibate. Urakoze Data, ndaboheshe Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka uburinzi bwawe bukomeye bube iruhande yanjye. Mwami Yesu, ndakwinginze Data, ijuru ryawe Mwami Yesu rimanure abasirikare kugira ngo Mwami Yesu Kristo bangote mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka unduhikire umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo nasame nawe yivugire. Urakoze Data, gira neza abantu bawe, gira neza abantu bari bose bagiye kumva buno butumwa, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Abafite Bibiliya nibafate Bibiliya zabo bafungure mu gitabo cya Yeremiya. Bene data nshuti z'umusaraba, kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma. Ndazi neza ko bamwe ubutumwa nshikiriza mutabwemera kandi mutanabukunda, kubera ko ari ubutumwa bushaririye. Nukuri nubwo bushaririye n'umuti buravura. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza Bayali imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya,
maze mukaza mugahagarara imbere yanjye muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, mwaheza mugakora ibyo bizira byose. None ingoro yitirirwa izina ryanjye mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu? Erega jewe ni jewe ubwanjye nabyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Iri ni ijambo ry'Imana. Ngo mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonseza bayari imibavu, maze mukaza mugahagarara mu ngoro yitirwa izina ry'Uwiteka, mukavuga muti murakijijwe. Bene data, iri ni ijambo rikomeye. Iri ni ijambo rikomeye. Imana yo mu ijuru irimo irareba abantu biyita ngo n'abakristo. Imana yo mu ijuru irimo irareba abantu biyita ngo n'abaririmbyi. Imana yo mu ijuru irimo irareba abantu bita ngo n'abakozi b'Imana, ngo n'abadiakoni. Yamara barimo barakora ibyaha, hanyuma bamara kubikora bagaca bagenda bagakora umurimo w'Imana. Ati mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza bayari imibavu, maze mukaza mugahagarara mu ngoro yitirwa izina ry'Uwiteka, mukavuga muti turakijijwe. Bene data, reka ndababwire, muriko murakora ibyaha, mwamara gukora ibyaha mugaca mugenda gukora umurimo w'Imana. Murasambana, mwamara gusambana mukigira bejo, mugafata ibyaha mukabipfukiranya, mugaca mugenda kuririmba. Muragenda kwiba, mwamara kwiba mugafata ibyo byaha mukabipfukiranya, mugaca mugenda kugira iki? Kudiakona. Bene data, ibyo byose muriko murakora Imana yabibonye. Imana yabibonye. Ibyo kweri birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, hanyuma mukagira iki? Mukagenda gukora umurimo w'Imana. Kandi ikindi, mugasebya izina rya Yesu Kristo ngo murakijijwe. Ngo murakijijwe. Reka ndababwire bene data, ibi byose Imana yarabibonye. Yarabonye ukuntu muriko muranywa inzoga mwirishije, mukafata isoda mukagura inzoga mugasukamwo mukanywa mwihishije. Ibyo byose Imana yarabibonye. Yamara Imana ntago ifinata, Imana iriseriye. Mwene data, buriya waruzi ko Yesu Kristo ari mwaraza? Waruzi ko inosi iri mirarangira? Yamara ntukangwe nuko ubona amamodoka agenda, abantu bagenda mu kazi, abantu barya babyara, abantu mbese bakora ibintu bitandukanye. Mwibuka ko no mu gihe cya Nowa byari bimeze uku. Yamara mureke ibyaha muriko murakora kugira ngo ntimuze murimbuke. Ni mureke ibyaha muriko murakora kugira ngo ntimuze murimbuke. Muriko murafinatisha ubugingo bwanyu. Yamara kuba ukiri muzima, urafite amahirwe yo kureba ibidatunganije ukabitunganya. Ndakubwiza ukuri, mu gihe uzaba wavuye mu mubiri nta mbabazi zihari. Kubera ko ibintu byose muriko murakora mwishije, Imana yabibonye byose. Yamara ikintu Imana ikeneye, irimwe irashaka ko mwihana maze mukava mu byaha kugira ngo ntimuze murimbuke. Haleluya.
bene data, ijambo ry'Imana riravugwa kandi mukanaryumva ariko ntimuryumvire. Yamara umuntu wese arimwe arica amatwi agakomantaza umutima, hazagera igihe yicuza avuga ati Mana mbabarira, ngende kwihana neza bitagishoboka. Yamara Imana irimwo irabereka urukundo, irimwo irabereka urukundo ubu mukiri bazima, irimwo irababembereza ubu mukiri bazima, irimwo mbese iranyura mu bakozi bayo ubu mukiri bazima kugira ngo muhindukire ntimuze murimbuke. Yamara nimwamara kuva mu mubiri, mukamara kuva mu mubiri maze mugapfa, yewe uko kukubembereza ntibizabikiriho, imbabazi zizaba zagize ikizarangiye. Yamara wewe ugifite amahirwe ukiri muzima, ni wihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Yamara hari ikuzimu hararindiriye abantu badashaka kwihana, kandi uwo shitani arimwe aragukoresha, nta mpembo afite yo kugira iki yo kuzaguhemba, arimwe arashaka abo yica n'abarimbura, kuko arimwe arashaka uwo arimburana nawe, anako uwo arimbukana nawe. Yamara uri n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero, muriko muragenda mwiyambitse ubusa, ngo Imana ngira ikirareba mu mitima gusa, ngaho ngo uwo mubiri wawe ngo Imana ntikirawureba. Yamara uwo mubiri wawe Imana irawukontorora uhereye ku mushatsi ukagera kwino. Reka ndababwire, ayo maguru yanyu Imana irayakontora neza, iyo mishatsi yanyu Imana irazi umubare w'umushatsi wawe uko ungana uri ku mutwe. Yamara bimwe ramwe murivugisha ngo Imana ireba uwo mutima wawe gusa, ngo ntireba no ku mubiri inyuma, muriko muribesha. Yamara nukumbure wumve icyo Imana igushakaho maze ugikore. Yamara nukumbure uhindukire Kristo bitaraba bibi. Reka ndakubwire mwene data, Yesu niyagaruka uzamaramara, ntabwo uzakumva inzamba, ntuzakumva inzamba, kubera ko ibyaha byagufutse umutima wawe, ibyaha byakuzibye amatwi yawe, ibyaha byakuzibye amaso yawe n'amazuru byose. Yamara kubera ibyo byaha uzaba wikoreye, nta nzamba y'Uwiteka uzakumva wewe. Yamara abatazakumva inzamba, urazi ibizaca bikurikira. Uwiteka Imana niyabona utagiye mu ijuru, uzacuja mu mwirimbukiro, kuko bose bazaja imbere y'intebe y'Imana bagende gucirwa urubanza, kandi buri muntu azacirirwa urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, wewe rero wigira ngo uri umuririmbyi, ukaririmbana uburyarya, ukayirimbana ubwibone n'amaso y'ubweruzi, yamara nushaka uhindukire, kuko umuntu wese ari mu byaha nta buzima afite. Iyo uri mu byaha ubugingo bwawe buba bwarapfuye, niyo urupfu ruje kuba rugutembagariza ikuzimu. Iyo urupfu ruje kuba rugutembagaza byonyine, kuko uba warapfuye, waranapfiriye n'imbere. Ese wambwira gute wirirwa ku ma Facebook buri munsi, wirirwa ku ma YouTube buri munsi, ugenda gushaka ijambo ry'Imana? Ese urishira hehe? Iryo wumva urishira hehe? Ariko niba wumvije ijambo rikubwira iti gusambana n'icyaha, ucuvaho ngaho ukagenda kubikora. Ntabwo urimo urakora ibyo ijambo rimwe rirakubwira, ahubwo urimo urakora ibyo we wishakiye. Yamara uzicuza kandi uzarira, nta muntu n'umwe azaguhoza, nta muntu n'umwe azagufasha kuri wa munsi. Mwene data, tunganya ibisigaye bidatunganije,
nutunganye ibisigaye bidatunganije. Amena. Uwiteka Imana nakugirire neza, ureke gukomantaza umutima wawe, ureke kwica amatwi mwashizemo ibiti mu matwi, sinzi ibyo biti byari byo mwashize mu matwi. Yamara Satani arimwe arakubesha ko atazagukiza se, azanezerwa niyabona umusanzeyo. Satani arimwe arakubesha, arimwe aragutegeka ngo ambara ubusa, arimwe aragutegeka ngo niwihindure, arimwe aragutegeka ngo ja gusambana, genda ukura amabere y'abakobwa, arimwe aragutegeka ngo genda ukura ibintu bya karese. Ibyo byose ukabikora mbese ugakwera Shetani, hanyuma wamara gukora Shetani ugaca ugenda no kugira iki, no kwirimba mu rushengero. Ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukarahira ibinyoma. Hano ku murongo wa 11 havuga ngo none ingoro yitirirwa izina ryanjye mbega ihindutse nk'isenga ry'amambuzi mu maso yanyu. Erega jewe ni jewe ubwanjye nabyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Rino jambo rije kubera ko Imana yakubonye, rino jambo rije kubera ko Imana yakwiboneye. Warabikoze mwene data, n'ubu uracabikora nubwo wirirwa mu rusengero, n'ubu uracabikora nubwo wirirwa mu kuririmba. Reka ndababwire, muratonda buri munsi ngo mugiye kudiyakona, buri munsi mugatonda kandi ngo mugiye gutegura ngo repetition indirimbo z'Imana, ngo mugiye gutegura indirimbo z'Imana. Muratonda buri munsi ngo mugiye kugira iki, ngo mugiye kugira iki, ngo mugiye gusenga, ngo mugiye kwisonzesha. Mwamara kwisonzesha mugaca mushikira gusambana, mwamara kwisonzesha mugaca mushikira kwiba. Yamara ibyo byose muri ko murakora Imana yabibonye, yewe yabibonye kera. Ahubwo washaka uhunga udapfa mwene data, shaka uhunga udapfa kubera ko wewe nta buzima ufite. Ariko se niwiyumvire kuririmba, ukavuga ubutumwa, ukadiyakona, ari ukazatahira muri Gihenomu, birababaje. Kuririmba, ukadiyakona, ukavuga ubutumwa, ariko ukazaruhukira mu muriro, birababaje. Birababaje mwene data, birababaje kubona witwa ngo uri umukristo ariko ukikinisha. Uva mu rushengero wagera mu rugo ugashika wikinisha. Wa mukobwa, wa musore, wa mugore, wa mpapa we, kweri nk'ibyo muri ko murakora koko nibiki? Nimuhindukire Kristo. Umuntu wese adashaka yanazarimbuka, umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka nta kabuza. Muriko murigira bejo, iyo ijambo ry'Imana ariko iravuga ibyo iri kurakora, uca ubyimbukangana nk'umukate wa magana ngahe, ukabyimba kubera ko ijambo ryagukozeho, ahandi ugaca wiruka. Yamara uriruka utiruka, dore kazimuba waryumvishije. Ejo ntuzavuge ngo ntago wumvishije, ejo ntuzuvuge ngo ntajyo wumvishije, kubera ko Imana yo mu ijuru irandika abantu bose baba bari kwarakurikirana ubwo butumwa. Imana yo mu ijuru irimo irareba abantu bose barimo barakurikirana buno butumwa. Yamara nukumbura ukora iby'Imana imwe iragukeneraho, nukumbure ukore iby'Imana irimo iragukeneraho. Wa mukobwa we, utwo dusore tuguma dukurakora ku mabuno, ugaca udusekera, iyo ufite amenyo meza, irakoze. Reka ndakubwire utwo dusore tugukorakora nk'ubu wopfa ukava mu mubiri, woreba iyo woshikira. Yamara nimuhindukire. Ni kwera iki muri ko muritwara nk'abisi kandi muvuga ngo murakijijwe? Uzasanga umukizwa n'umuntu n'utaramenya Imana bose basa.
abakizwa nibo basinzi bahatari, murasinda mukanakabya mugaheba kabisa magana kuvuga ubutumwa mwasinze mwanyweye inzoga. Yamara umuntu wese ari mwarakora iby'Imana idakeneye azarimbuka. Azarimbuka, dore Yesu Kristo agiye kuza. Yamara mwene data, bamwe bazatangira kuvuga ngo Yesu ngo twarakora ibitangaza mu izina ryawe, ngo twavuga ubutumwa mu izina ryawe, twasengera abantu bagakira mu izina ryawe, ngo nafashe ijuriya. Ibyo byose kubikora suri mu byaha. Uragenda gusengera umuntu avayo ugatugenda kubikubitira agacupa wihishwa. Uragenda kuvuga ubutumwa wavayo ukagenda kugira iki ugatugenda kwikinisha. Uragenda kugira iki guhanura mbese guhanura wavayo ugashikira he ugashikira mu busambanyi. Ibyo byose iyo uri kurabikora Imana irasesemwa ngo kuko ngudakonje ngo kandi ntubi ngo kuko urakazu yazi ngo ngiye kukuruka. Kudakonje kandi ntubire kuko urakazu yazi Imana igiye kukuruka. Uri kurabyumva mwene da? Kumbura ukora iby'Imana ikeneye, ureke gukomantaza umutima wawe, ureke no kwica amatwi, naho ubundi imbere yawe ntago ari heza, imbere yawe ni habi. Imana irimo irashaka kuhindukira hakiri kare. Yamara dore ikinogo kiri imbere yawe kirakurindiriye. Ikinogo kiri imbere yawe kirakurindiriye. Mwene data, Imana irashaka gufurira ikinogo kiri imbere yawe. Ni wihana uve mu byaha. Yamara dore imbere yawe ni habi. Imbere yawe ni habi mwene data uri muranyumviriza. Dore Shetani arasamye ashaka kukumira. Dore urupfu ruri inyuma yawe rushaka kugira nabi. Reka ndakubwire, ni wihana wumva ijambo ry'Imana maze uryumvire. Ukora icyo Imana irimo iragushakaho, kubera ko mu muriro ni habi. Dore umuriro urakurindiriye. Yamara imbere yawe ntago ari heza mwene da. Imbere yawe si heza. Wewe uri muranyumviriza, imbere yawe ntago ari heza. Nureba ukuntu ikinogo kiri imbere yawe, nureba 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 ikinogo kiri imbere yawe. Mwene data uri muranyumviriza, ikinogo kiri imbere yawe kirasamye, gishaka we uzukigwemwo, gishaka uzukigwemwo. Yamara nufurira ikinogo kiri imbere yawe. Imana irashaka ko wihana ukava mu byaha kugira ngo icyo kinogo Imana igifurire. Yesu Kristo, ndagushima Mana, ndagushima Yesu. Ni wihana uve mu byaha, ni wihane mwene data. Shetani ariko aragambanira ubuzima bwawe. Shetani arimo aragambanira ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buri muri danger. Ubuzima bwawe buri mu ngorane mu buryo bw'umwuka. Ubuzima bwawe Shetani arimo aragushaka. Ubuzima bwawe Shetani arimo aragushaka. Ashaka ngo urimbuke. Shetani arimo aragushakira urupfu. Shetani arimo aragushakira ibikwica. Shetani arimo arakubwira nabi mwene data mu buryo bw'umwuka. Yamara Imana ishaka kuhunga. Imana irimo irashaka kuhunga mwene data. Va mu byaha. Hari uri kuragenda Shetani yahagutegeye. Biriya byaha urimo urakora Shetani yagutegeye hariya. Ariko Imana yo mu ijuru yabibonye. Imana yabibonye, irimo irashaka ngo uhindukire kugira ngo ibyo binogo Shetani yimbye imbere yawe bifurikwe. Yesu Kristo, ndagushima Mana. Yesu Kristo, nakwinginze urakora abantu bawe.
Yesu we mwene data, we uri muranyumviriza, we uri muranyumviriza, imbere yawe ni habi, imbere yawe ni habi, imbere yawe ni habi. Inama bari kubara kugira inama ikuzimu, bari kubara kugira inama ikuzimu, bari kubara kugira inama ikuzimu, kugira ngo bagutege ikintu kigukureho, kugira ngo bagutege ikintu kigukureho. Hari inama, hari upfu Shetani arimo aragushakira, hari ibintu Shetani arimo aragutega mwene data mu buryo bw'umwuka udashobora kubona. Mwene data, fungura amatwi yawe wumve, fungura amatwi yawe wumve, fungura amatwi yawe wumve, fungura amatwi yawe wumve mwene data, fungura amatwi yawe wumve. Inama ziriko zirakogwa, inama ziriko zirakogwa kubera wewe. Ikuzimu bicaye, ikuzimu bicaye bari kubara kugira inama y'ukuntu bakwica. Shetani arimo arapanga urupfu rwo kugutwara wewe. Ibyo byawe urimo urajyamo Shetani hari byagutegeyemo. Aho uri kuragenda gukora nabi Shetani hari byagutegeyemo. Imana yabibonye, Imana yabibonye, Imana yabibonye. Imana ishaka kurokora ubugingo bwawe, Imana ishaka kurokora ubugingo bwawe. Yesu we, Imana yabibonye mwene data. Hunga udapfa, hunga udapfa, hunga udapfa, niwiruke udapfa. Umwami Yesu ashaka kurokora ubugingo bwawe, umwami Yesu ashaka kurokora ubugingo bwawe. Hari inama hariya bariko barapanga ukuntu bari kugusange mu nzozi bakunigagure, bariko barapanga ukuntu bari bugutumeho imyuka mibi usinze ngo ikwice, barimo barapanga ukuntu bari bugutegera mu muhanda. Inama mwene data, buno butumwa buriko burabwira wewe, buno butumwa burakuziye, buno butumwa niwe bureba. Reka kubwirengagiza, reka kwica amatwi, reka gukomantaza umutima. Nuhindukire kubera ko ubuzima bwawe buri danger, ubuzima bwawe buri danger mwene data. Nuhindukire, nuhindukire udapfa. Data ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima data. Icyubahiro ni icyawe data wa twese. Ndakwingiza mwami ujya neza abantu bawe, mwami genda urokora abantu bawe, mwami genda usanga abantu bawe, mwami Yesu ibindi mipango Shetani arimo arapangira abantu bawe genda uyihagarike mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Imipango mibi Shetani ariko arapangira abantu bawe ndakwingiza mwami Yesu Kristo babarire. Mana genda babarira abantu bawe mwami. Shetani abowe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Data wa twese ndakwingiza usanga abantu bawe genda ubarokore Mana, genda ubarokore abo Shetani ashaka kunywa amaraso, genda urokore abo Shetani ashaka kugira nabi, genda urokore abo Shetani ashaka gukura mu mubiri, genda urokore abo Shetani ariko aragambanira, genda urokore Mana, genda urokore mwami Yesu. Hari abafite ubuzima bwabo uriko buramererwa nabi Mana, ndakwingiza Mana usanga abantu bawe, ndakwingiza mwami Yesu genda ugendeza abantu bawe. Mwami Yesu, iriya myami y'abadayimoni bari kubarasa abantu bawe mwami, ziriya ndwara ziko zaraswa abantu bawe Yesu, ndakwingiza ugende mwami ugende ubagire neza, ndakwingiza
bawe bababarire Yesu. Uwiteka ryo zina ryawe, Uwiteka ryo zina ryawe. Urakoze Yesu, ndagushima Mana, ndagushima, ndaguhimbaje. Urakoze Data, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana bane namwe, Uwiteka Imana bagire neza, Uwiteka Imana barinde, nimuhunge mudapfa, nimuhunge